Hi everyone, haria hothe uri geithika ndi guku Kiko Pay kuma haria Kiko Pay barabara-ini highway ya Naikuru uraingira kindu kilomita 4 kana kilomita 3 uguo na nuthu ugakora mugunda wi haha muthaka muno makiria na a very good friend of mine. Mugunda tuwikite search indo ciothe ci chonjo, green card ni ndorete na gakirora history ya mugunda na ngakimenya ni mugunda muthaka muno makiria. So ni kunjukire muthenya wa muthi ni gukwite ndiroka Naikuru na ndagiuka na ndawona ni mugunda mwega biu na tondrakambite gwika maundu maria mangi mekagwo riu ni ndoka site na tukite nginya na survey guku uguo ni twahota kuona uria kundu kuhana na ni mugunda wa eka imwe, ni mugunda wa eka ngima andu ina goro by the way na magane kindu gitari na goro milioni 3 mugunda eka ngima na ni handu hahoreru. Haria rugongo-ini ni ukuona white ni mukawa wiho, haria hena mukawa so white iyo ni ya mukawa. Ugeko ni ukwenda kundu guku no kwaria nani ni mugunda mutheru piu. Ni kuretwo ngwika due diligence na due diligence ya mwisho guka gwika guku na survey nigetha urore muigana na rore maundu maria mangi mothe search ni njikite and of course gukire maundu maingi muno maikuruhanagia mugunda na riu thiku ici ndiri ururaga na survey nigetha tukahota ku assess na kuona maundu maria maikaire. Ndakwira ni kilomita 3 uguo na nuthu kana 4 kuma haria barabara ya Nakuru highway gwika fiu no waigua ni ukuwenda no kwaria nani ni eka ngima na ndukina goro na ciringi milioni 3 kiria gwika kuhurira namba eno 0798 008 008 0798 008 008 oro riu na ihenya muno iko ni kwenda eka ha no uke wake mukawa no uke wake anything iria ria element itari haraihu na haha gwika no wende guka gwaka guku ni ndona gukire andu makite kira mono ni ukuona hena andu makite ona gutuika ti andu magiakite guci permanently ni kuringana na uhoti wa mundu. Haria he mukawa ucio na guku hakina nyumba ciho ona haha handu tukira hena nyumba no ingi prefer handu haha iria element itari kuraihu kuma haha uguo ingi prefer mundu no ugure uige ugaka baadaye. We urenda gwaka mukawa, I think this is the best place to be. Madakwira ukenda gwaka mukawa gucia ni handu hega muno makiria na ndukina goro ni ciringi milioni 3 peke yake. We wivange warie nani 0798 008 008 indo ciothe ni verified nginya survey tukire nake guku na kuguo maundu mothe me sawa. Gweko ni ukwenda kwaria nani oro riu gwetukira 0798 008 008 yani ni handu nginya ni personally ngigutuma we uthii wionere na ni abatara gukorwo ho tondu ti haraihu kuma barabara highway ya guthie Naikuru kuma haria Kiko Pay uingire na thiini kilomita 3 na nuthu kana kilomita 4 ni ugukora handu hathaka muno makiria na gwiciri no akiguhatikia na gono ciringi milioni 3 urira 0798 008 008.